Mama akwaba wafreme adwoa search me mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. Ebusuafo nipa yo kase to me so e mama bia e bi nhede ni fie. But ende o kire se ne ba ewie secondary school or free education ne bi free SHS bi. We wie ende ne ba ne nema nyame adom obewie tertiary na se we wie tertiary kra nti NPP abande obona ba also na sadia akai me na sen me call Ashanti region I think 2 weeks ago ko Kumase na me call macro me fi macro na ye kokro no na car na meeting no bi ote car ne mu bia was talking about free SHS papa bi na se mo kan de ne ba eko Wesley girls na girl bi nso ba Wesley girls na girl ni nimade no ba school no atete mpo nsi wo so besade da because baby omu fi no ne maame na ne papa kura na ne nua bi nyi sika mfa car emehwe no nti amanfo mu maame mu nse mu obi no mo ba mo ma na aduane no odi. That is determination. Mo ma mo kenke banku na nkwan nka ho na mo anu dem a mo befia be ka che wo maame no aya mo ko school a mo ma mo maame mo nsa nfa mo ko school mo anu aduane o mo anu aduane ma mo na mo adi that the beef na ya mu se ne ekosu ya nkosu ya de no se hu se ya ne ekodi yo se school na o mpa akodada e na de na so mpa esua bo mo ani abre no de n'ani abre opesa da ache obobra no ne ma me nya gari ma ne mpo beko na wasa gari na gu nsu mita ready. You know what future ni na enya aduane o di misisi ha no when education when we left from the right nyame ya na dom na se obobra na nani bra yakopon so be shira na wa pagya e ho no be kai se oni pakra tibias na oni story a na wi aso no tene se odo open from despite ne ba na odi anya akọ ene wo ho banye na wo ye nto amre mi no en se wonya story na nyame shira ekodu ba bi a wetimi akai wachi na wa hwe wona woni bi nso life no is not all that easy say ne ye hu no. That is why our friend in life tis a what sibiasia brabasia and yama be saying na normal ti my friend amoko school na mo se mo nya aduane ndi nti no nti mo complain na mutu mi twa aduane na mo di beto social media na yemo den undi a sole ko prep ko sua de anakọ nakoda ye na etua school fees ko ye di aduane fu ye nti ma nsema ma mi e de etuja MPP. Ebi entina afio be san ko salai. Akoto aba e de ama MPP amayoko. Ebi so ba do ya me so pa, se wa ma me ba enya free ayi ekwa university. Nti me de MPP aya ma me de. Ni asem bia ameka kire MPP, ni se MPP obesan aba power bi. Oba no eko free education bi. Ene wa san anya ayi scholarship ekwa university or tech. Na se wo no oba eko free education bi. Efie nan no owie na abana sama na scholarship esan ko university kwa me university de la nado aya mama no tin se la nado de ni mi asem bia me ka kire no waya de pa se won san mara bi na se na nado ewie na dwuma eye abosomu mu machi na ewie na dwuma no na se ba omia ene na po na eba no na se wo be ka kire afoforo se de na nado aya ma won tin ba omia na ye nto aso ne so me ka kire afoforo so mo nto aso man na bomia na eba waya de nto be ya de yo ene de ma me kan ni wo se ono de na na do baaye no ne ba e free education owie free education no wasanso ma no scholarship ama sa mu ono akono se ne hwan ono se ne hwan ne ba e wo suapo mu eye government scholarship a na na do esan e de baaye no o se Ghana card ne keke o de course scholarship secretariat a na bibia e de edadi ama sa me de ne ba no e so e university a wo de wo sua de itina se ma me de asedan kwa na wo de wadema na Akufo-Addo ma me beda waspa mano na mo empa esi dan bi mu ba bia penifon na Addo wani ate wate na wan na wo sa man we kura enu ti na ho tan no wo ye stubborn ma kitchen say limit no ma pack bi na ba wo me ba beto so no so ye achimfo omuye oye kire do won pese bibi ombewure bi ombo obi ba
me kan kwasa sem sisi a me ba betu bomb sisi a ma ko fast ma brem o metu bomb sisi a o ma bobo me majai kan me kan Madam Standard. Madam, I need you. You won't. The big one. And I don't swear. Oh, madam. Ena me no me duro mbusa na me ka se bi omu ni be o se no mo dwi hono no na me ka se bi omu ni be ayi fence because o ma fro na ho ye stadium ayi amasa ma bobo ni ade o tell me fi se bi a omu be new stadium ase no mo kire me se aban na abaji hu abase hu na obisisi affordable houses ye camp tuduma betime mo oban na be de amosi banku na wo tie ndisi for platform so no mo de banku ne milk na yi ada amadwene ye campaign 2016 e de aretu o made so no ne ye de bo man ni ko bi na ye campaign na nado push free education no ne ye de banku ni bo man na ye campaign wo mu ni asebu kento mo de bo man ko bi je na nchi en emesoa enu ti no mo timi ma police fo o mo ne hahin ene ate da mo mo bon kan na police fo ni ba bida a police fo ni ba bi ko toilet a police fo nyem pa bole ntafa nje na wo di sika to gas e de mas a jimi fo we mi say so called actresses na ye police na to ba NDC dia wan asa jejeje se wo ye police na wo nye sa de we na wie na ko gina ho na o se wo gogo motik pose se enantwibin na de ko mie do mahama so a wo de dan mu na eja hyew nko a amawu wo de dan mu ma de ba kina nko a hye na na nhye ne san so obe free stro obe free balkona aba hwefom poo awu because wo yo mampofo wo mpen kanko se ni pare o se wo free stro ba hwefom poo na wu so ye police ni na wonye se no ma we nyina na wo de so no pa na wa san ko so re mi ko toba na wa free go ko te fe adenya pim yo mahama wo be free e se wo free dan so wo se wo so be hata dia e jiu di free so na ko be wo ho tim na wu because mo ye fun ya binum e ya bro wo ni ate ni hahini adede mam ho kan ene wakoda perfume rice in finfin he said na perfume rice edan e Ghana rice perfume rice say edan ya ufri edan ya almost before so be gate ku ano ehwe bi ewura wuye mu no etimma wo yare nna se na no ayi helicopter kra ka say unye wura dem won na pressure na ati so wo pressure kra wo so a wo pressure wura dan mu a almost unye wura mu unye twi na pressure atiko be na wo da hahin mu no na odisika to dan ema Miss Ben no netisi gwache e wo East Legon Trasako because yakotwa ni be ma de go mfon so ana eri bodonko e begu